odnosno zvezda. Sama ta formacija ima naziv homunculus, što znači čovečulja. Moj naziv ne vidimo li to, ali ne vidim. Sad, cijela ona zvezda što ste vidjeli se nalazi ovdje. Ovdje su srcu zeleni kruški uvijek. A to već se nalazi ovdje. Vidite to je naprema tako. To je starina nebula. I sada, vidite koliko velike tamo zvezda? Koliko velika ona zvezda? Od svih je bilo ovako. Ovo desno je eta karina zvezda, a ovo leva tačkica, zato što vidite naše Bože. To je vidite razmjer, između naše sunce i eta karina. Da možete vidite kakva drama će da se desi kada ta zvezda kolapsira u crnu rupu. Ona će direktno kolapsirati u crnu rupu posle supernova. Pretpostavljate da kada se to bude desilo, da će otprilike forma da bude ovako. Sad, ako mi budemo te sveti, da nas ovi džet zaključne, taj stop gamma zračenja te crne rupe, mogu da se dese ta scenarija koju neki predviđu, a i ne mora da se. To se još uvek ne zna, budu se prati eta karina kako ide, ali to se još uvek ne zna. Eto, to je jedina validna stojeća pretpostavka koja je možda mogla da nas zadete. Ali to isto podobno sa to pitanje. Da li ćemo se deti kako? Možda se nalazim, ne znam tako da se lupam, koliko hiljada svetlosnih godina od nas. I pitanje je da li će se desiti da nas taj džet baš da pukne, baš da bude okrenut prema našem sunčevom sistemu. Može bilo gde da bude na drugu stranu. Pa ako se poklopi da ostra rotacija bude tako da baci da prema nas. A sad, što se tiče CERN-a, čuo sam da u CERN-u pravi crnu rupu. A namera je da unište planetu. To je jedina namera. Oni hoće da pravi crnu rupu u CERN-u, jel? A i to otkrili su i svetotrofičari na taj način što vidite u ovom drugu što piše CERN, vidite da su to 3 broja 6. To je đavolja posla. To je nekastivi u šumi i rešio da obmane ceo svet, da svi daju milijarde dolara u nečastivu i da naprave neku takvu paklenu formaciju. I u osnovu sam vidio jedan takav tekst sam napisao nečastivom i CERN-u. Možda da pogledam. Čuo sam i takve stvari. Imam ovdje jednu isto video, nema mi nadam se da ti radi. Otprilike ovo je pretpostavka šta će da se desi s našom planetom Zemlji. Tu, znači, kada tu tako je poslao, tu je crna rupa, to je normalno ne. Tako će izgleda naša planetom. Svi ćemo dopati. Svi ćemo dobro, ne? Morat ću ovu karticu pobaciti u kuću. Pa imaš malo ništa, malo svoje. A neće stići do kraja, imaš malo nekoliko vremena. Apsolutno. Vidite kako sve kolapsira, upada kako je svečano se povuče, da se vede. I jednostavno, namera svetih moćnika je da stavi sebe u ovoj način. A oni će da se stavi. Će ovdje na mesto. Zašto su zvezda ovdje na mesto? Oni će na horizontu da se... Znači, u suštini, dođe do toga da, ostane samo ta crna tačkica u sredini, ništa, ovo pogotava zvijezda i sve. I sledeći scenario, posle ovog scenarija kada crna rupa iz CERN-a proguta i zemlju, proguti sunce. Sad, kada proguti sunce, proguti čelopni plan, ostale planete, Ortov oblak, Proxima Centauri, i onda će da tipuje na galaksiju.
Nema. I to će sve da urade ljudi iz sebe. Što stvarno treba da se zadiviti. Oni će prvi da budu, koji će da budu deo civilizacije trećeg reda. Oni će kontrolisati galaksiju, napraviti crnu rupu koja će da učite galaksiju. To je stvarno fascinantno. Koji ne može da vodi. Nego šalno na stranu. Šta sad je CERN? To je Evropski nuklearni institut, kome su države članice, mi smo bili članice CERN-a, pa smo uspeli par godina da vidimo. 60 neki godina znači nas izašli iz toga. Nismo više potpisnice. Da li sada jesmo, ne znam. Jesmo. Otprilike neka pitanja na koje bi CERN možda trebalo da odgovori je kako nastaje univerzum, da li je teorija fizička tačna, pravljanje za fiksnim bozonom, odnosno krivac za to zašto se ima masu. Zašto je materija nadvladala antimateriju, zašto univerzum čini samo 4% barionske materije, odnosno ove opipljive koje čini nas i nas, zemlju, slučaj sistem i sve ostalo. A sve ostalo pada na crnu energiju i crnu materiju, ali ne crnu magiju, nego crnu energiju i crnu materiju nije detektovana vizuelno i onda moramo da kažemo crne energije ne možemo opipljivo da ih detektivimo. Vidite ovo sad desno, to je TMS detektor. Eno dole vidite zvukozač, to je čovek u odnosu na taj detektor, je ogroman. Eno tako vidite gledaju slike na internetu, vidite malo informacije tome šta se radi CERN-u, vide neke neverovatne broje, ono su plašovi. I ovdje šta kaže? Temperatura što vlada unutar akceleratora je minus 271 centi. Tu je super vakum i ovaj TMS detektor pravi magnetno polje koje je 100.000 puta jače od zemljeno magnetno polje. I sad protoni koji se kreću na tom pulsi dugom 126.659 metra kruže preko 11.000 puta u sekundi i pri tome se kreću samo 3 metra u sekundi sporije od pune brzine svetla. Odnosno je ovaj 99,679 brzine svetla. Izuzetno velika brzina. I svaki taj top imati po 7 teravatnog, što će da rezultuje 14 teravatnog prilikom sudara, odnosno biti 600 miliona u svaku sekundu. I tu strašno gledati, što ti ponadam malo pogledaju Italije, šta to znači, da su baš, to je stvarno može da se strašno. Međutim,